Segment ni Amag Dakamiti for Decade Duo Liwliwati OFW Liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Tarubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtipinatek, kay nga Ilocano. Siya ti Manang June. Segment ni Amag Dakamiti for Decade Duo Liwliwati OFW Liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba with your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito'y lang 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsamit. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD. Amang liliwaken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagpipinatek, kay nga Ilocano. Okay, po sa pali magandang yung pinutek. Yes, it's the second day of June. June. Karuba, may katwang aldaw. May June 2. Oo, Ket, talaga pinagsasarak ti ubing. One, apo kasta una yan nga preparation dagiti naganaken dagiti ubing. Ket madinsa nga talaga mo tirik nakita sa balit iti ko. Nga rod, apo, iti kaduan nyo amo dagiti pagaya may Manong June Seriales si katuwed. John Mark Pastor. Iti Sa balit at tatay. ano sa balit iti mapunita nasinggit. Bueno dagiti timplam. Ata ni o balong ata. Dajay. Sa bali. Aya. At ang amin, di pa nang usar ta di kalman di jay Holiday Inn. Ta siyempre sa bali titimpla ti kwa di jay ginisend ti base na. Oo. Okay nga rod, kaduan da kami nga rod iti Talong oras. anam nam sa kiniso natin ni Atkin Biag. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsam-8. ayan, ket dispensarin nyo ta sa balit timek ko apo kagapok iti sakit ket dagpay nakapanaw di nga napanak ingano tatta dapay lang sa gumanit dito inumuti biyang ket di kalmang nga rod talagang inkararag ko sabi lang ko mataglaingak kabayatan din ka pa nag-perform sa Jai Holiday Inn and Jay Baguio. God is so good. Talaga nga naglainga man yan after the show. Apo, Nagsubli. nagsubli na yung sakit ko. Talaga mga ni Apo. Dinawat ko sila inted na. Agnanayon ko nung kamagamit. Wan, nagnanayan ko na kumadyali pata nga imbaga. Ako Apo, palaingan na kadyaya. Damdama ko naglainga magpaiso. Nagsubli. Damdama ko ng magamin. Anyway, the show must go on. Nga kunata at oray medyo naliday kami basit apo kasla da ito yan apo ti mauding programa may tatang lawas so yun tatang di ka mo no kaano kami to pa nga makapagprograma manen but kasla kinayat mi apo ti aginan na pala for the meantime dito yung programa mi nga ada kami manen so kayat mi apo nga ibati dagiti ayat mi kada kayo apo nga dumdumngeg kaya nagbubuya kada kami iti Facebook live itatang nga oray mampay awang kami tupay dito ere syempre tagi na kami nga rod kat adda kami lata apo dita puspuso yowel da kay lata ito'y puspuso mi ko and mabalinta kami lata apo nga buyahin nga kansyon sa YouTube channel may
Jay, basta biro kinyo lang ti karuba kung na po. Bueno, di jay Facebook ko Jun Seriales ken JM Pastor Bueno, Net. danto ti siguro time ulit kag Facebook live kami lang tanong ka. Nag-Facebook live kami lang di balayan. Ayan. Okay nga ro, dagiti online balong ikaman ti kundaway. Juan, Mau Gia Pastor ni Ipagkog Biboya, Sonia Castillo Santiago, Remy Neri of Tire Master Biboya Malang. Magandang tanghali po kami ni Joselito Borja. Hello po watching from Malaysia from Chris Ventura. Kamusta mga idols? Pa-shoutout naman dyan, Ruby from Saudi. Okay, kung na naman dito yung text line, manong pakablao man, di gayaming a birthday na ita ni Adelina Ignacio. Dito yung Rizal, nagiti gayaming ni Gemma. Arnay, ako nagbitas si Timo ka na, lose. Manong, mapalit ka di nga bato karyuman, di na magikman ka, agyaman ka, manong. Agiyaman ka man. Sabali, di taray ti boses ka. Bishop. Hello Karuba, musta mga idol watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, from Emilia. Kung naman ni Boy at Tapawan, watching po, Saipan, USA. Good afternoon po. Yeah, good afternoon din. Yes, kahit kumana po ang kablaaman, takan ito, iti familia, ken of course, dagiti kakadwanan ni Kapsat nga Ron Sipagan nga nagbakasyon from Massachusetts, adita apo iso na tata Kapatuan. Yan, di balay ni Kapsat nga Topi Uwi. Yan, enjoy listening Kapsat. And enjoy the heat of summer. Talaga nga napudot pa lang dito yung Pilipinas. Pa-shout out ka no kung nanay Kuya Ariel Del Rosario, iti Ramon Isabela. Yeah. Good afternoon, Kuya. Hello Karuba, musta mga idol? Ay, nabasa kayo natin. Ulitin lang ta. Kung naman ni Ed na bumanglag, na imbangal daw tayo aming kakabsat. Kung naman ni Sonia Castillo Santiago, naragsak a Domingo tayo dito radio station, Kuya John Ken Balong, JM. Yes, ipapasyon na po, kita mensahe siyo, tate ko na kon, maybe this will be our last episode. Kaya mga kansyon na dito, Balong? Ada lyrics na dito? At the lyrics na, syempre. Okay nga ron. Sige man garod, putan. Sagot mi kita kayo may isang kasunata nga inaramit bilang idi kalman. Idi last week, apo dito tiname that yung di last week. Kagariti kundi dit kuriat ken tilat kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat. Kagariti kundi dit kuriat ken pilat umno na dengdenggek ingat makaturugat nuada at baryo nagsempat panunot ko awan tinatagarino dita ulti as-aso awan na ariwawa makenaken tambutyo nagulimek rabi naglimbong titurog ko kagariti kundi dit kuriat ken pilat kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriat ken pilat umno na dengdenggek ingat makaturugat nulaket nagaget ay awan agbisin narway abang bangkag pagmulaan naten agduduma ading wentiin kamataraken ingat lumakayak dituyakon agtaeng kagariti kundi dit kuriat ken pilat kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat tagariti kundi dit kuriat ken pilat na dengdenggek ingat makaturugat tagariti kundi dit kuriat ken pilat kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat tagariti kundi dit kuriat
kuriyat ken pilat na dengdengget inggat makaturugat nulaket nagaget ay awan agbisin narway abang bangkag pagmulaan natin agduduma adingding wen tiin kamataraken inggat lumakayak dituyakon agtaeng tagariti kundidit kuriyat ken pilat kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat tagariti kundidit kuriyat ken pilat na dengdenggek inggat makaturugat basta nung kalpas tito daw nagadong ang pilata Isupay and I never heard I never heard such noise DJ Baguio din na panta. Anyway, once again, a belated happy birthday kinimanang Evangeline Ramelo. O yan, iti Baguio City and da kami abutin ng kansyon iti birthday na di Carmen. I'm sure she's watching takuna na dito ikat. Hi mga idol, kung nalata ori madiketi paawagan ti idol. Idol lata ti awag na ni Manang. Yan. Ako na Blessed Sunday. Grugi pa. Sa buhat ko na JM Aga Red Bull Kanak. Stay alive until 3 p.m. TY manen. Enjoy ang mga bisita ko ko na. And of course, we enjoyed too the J event. Such amazing celebration man ang no amin lang kumaapong aga taeng magteng na ti tawen nga 60 kat ag-celebrate nagmayat ko mga kante ti gundaway dagiti pagbagi tayo apo ngamin agasam kat atay ako natay apo ko nan it's a ticket to 20% discount ayan and the free movies jay Baguio ti senior citizen already to Santiago at the designated day nga free iti movies already Ramon free mat iti movies kadagit senior citizen gumatang dalaang iti DVD buyaan dan it's free hanga sinyan di pagbuyaan da anyway dagitay dadong pa nga pangablao balong kuna ni Daisy Bakay watching from Turkey. Hello to Auntie LB, Ate Jonalyn David is watching. Yan. Ay, yan. Malungkot kami na Ate Domingo. Ano Auntie Sonia Castillo Santiago. Yeah, ako mabalinan apo. Hello mga kuya, pa-request man the Ilocano version the Color of the Count. Color of the County. Coward of the County. Yes, it's Coward of the County. Isukan nun, tikatan ko. Isagot ko man, kini katuganga ka Francisco Kakayan. Daki di babayaw ko nga ni Ani, Iding, Hoven, Jimmy, Milo, ni abirat ko nga ni Maricel. Thank you kuya kan tinangkablao ni Jomar C. iti Barangkwag Jones Isabela Philippines Incorporated. Happy day kana naman ni Ronald Balat. Kana naman ni Eden Antalan watching from Singapore. Nembangal daw tayo amin. Hello to Manilin Rosara, she is watching. JJ Salvador, shout out po dito sa Tuguegarao City. Yes, good afternoon. Good PM kuya, join nating ama. Greet ko man aming family ordinaryo dito Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela. And Pagaduan family dyan sa Ramon. Kaya ni tatay ko man ni Alfredo Ordinario nga kada Domingo kadagdingding DJ Son na tatay Villa Can, Isabela. Tata, tugot-tugot na DJ Radio na sabi lang kumataag dingding itang aldaw. No, umabot. Divilacan, yes. I'm not sure. Ngayon na DJ Dipakulaw or somewhere in Aurora ka mabalin. Diklang mo ditang partes. Kung na, request ko man DJ Duwaya, iti away. More power and God bless. Diba? Yes, kalkalpas lang ang kabsat. And the greetings coming from Donna San Antonio ng Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela. Message mo na Almira dito ay Duldulaw. Naibangal daw karoba pakibati man ni Nanay Lorna Domingo. Birthday na, no bigat. June 3. Okay. Manutawan na ni Mother, no bigat.
Almira ti Barangay Malapat. Thank you. Ano naman? Kagawad Almira. Aya, kung naman ni LC Bergonya na yung mga pangal daw yung mga idol Kuya Jun ken ating GM. Kablaok man dagiti duwa nga lalaki ti biyag ko, Jude and Vince, Aaron ti Dolores Quirino, Isabella. Watching from Hong Kong. Kung naman ni Baby ko, RJ, shout out mga po dito sa Phoenix. Nakikinig po kami. Ano na? Yes. Watching and, from Taiwan, from Agari, Coloma. Watching from San Fernando, La Union, from Anofe Galase. Siguro tayo. Nambangal daw kakabsat ko na Elaine Yagiyagan. Shout out kanya mga talo di Toy Springside Link, Toy Singapore Joy, Kini Maria. Kuna ni Andrea Sigosio. Wow. Amom di kalman I was expecting ag-request the 18 native songs kasi amom iti Baguio, di ba? They are known to be members of Ifugao and Igorot. Igorot ang ethnicity ngem hangkumot nga nakita kanya daday jay. Puro Ilocano matibisita na Tagalog, di kalman. Sa bali pa yung lugar. Anyway, para kanya daday itoy, tanta na kanta di kalman. Day asay kantina, sing igid di kalsada, sin bandana ed halsema. Ayin pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. Ad-ado'y mang aram, babaro ay gogo apo, pagdaamin formado. Watak pa'y wat kumigkit kuya, o watak pa'y iit ko, balasang ay naaamo. Naagdagsan mo katko, nanabitsan kiday ko. Bagaw pa'y isan ninilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikila. Diyak ni namnama ay saktan bolay duna, en balasang adhal sema. Umiguyod yan kanana ay kataman inumta, tilay dak duduwata. Pimatong sinlabisaan, ginaw at nan botelya, nabunsiyan dempusag na. Dadak kedigayang gengko, kaman mapet yang yasyas ko, tanumalian makitok do. Kurigo lang nga talaga. Naagdagsan mo katko, naabagsan kiday ko. Bagaw pa'y isan ninilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikilat. Naagdagsan mo katko, nanabasang kiday ko. Bagaw pa'y isan ninilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay man kikilat. Gurigor ka ko na, nakatoto mo electric pan kanyam kasano. Lang-langat ang araw. Karkar na naglambing ka. Watch out on naman the Junicio and Fernandez family. Tiricarte Norte, thanks from Annabella Junicio. Naimbaga orasyon karuma from Melsat. Happy Sunday karuma from Rosalinda Apigo. Go ahead with the greetings. Happy Sunday everyone, especially to Ading June, Sir Yalas, Ken JM from Auntie Ida Pasqua Clinton. Iti America. Yes. Hello to Ate Ella, the Giant Hong Kong, nakasublin. Watch out naman po sa mga family ko dyan sa Pangasinan. Cast family, thanks from Hong Kong, from Julia Corpuz. And from our official text line, it says here, galing mo talaga kumanta JM. Pa-request man na si Siwit, nga ipaay ko kadagatiya, kabariwak, nga iso the family, padaka family, Olivar. Family padaka, family Olivar, ken ni Kumarik nga Merly Magaway, ken ni Vina Paulo. Galing kay
Vicky Di Libertad Echaga. Thanks, JM. So, dapat sikat nagbasa. Biro kang garaw dan dahil si Talagang Kaysa Ramota. pagbigyan mo dahil Wow. Anyway, Ito naman ni Mar Galera. Naibanggal daw yung manong pakigrit ko man ni Pare Sadam, Ken Boy at Ken Leo, Ken Goryo nang nangruna ni Uncle ko Joel Bugarin nga nakapolo tan naman simot ano eh nawatan. Hello to Auntie Elida and my Utol Ford Buybuyada Giaramon. Yes, Watching from Hawaii from Berlin Fernandez ano pa ito ya. Have a blessed Sunday mga idol, Kuya Jun and JM. Watching from HK, from Manisha, Tinagan na. So kadagiti pag-ayam tayo dito Hong Kong, dagiti members and officers of FDD Hong Kong chapter na imbag nga pangaldaw amin. Ket sa pilo kumatawan, Timo Barta. Hello to Ma'am Devora Batara, Madam Abuyanas. Happy Sunday FDD from Antinina Gemma Tamani. And 9% lang yung tipateri na ato yung official text line pa yun. Okay. Ibusan na natin oras karo ba 30 minutos kalapasan de las 12. Siyempre kadwaya pa lang natin mano yung Jun Seriales kinjan Mark Pastor para iti maudi nga episode iti adda kami manen. Kaya't ulitin mi apo di mi amuno kaano kami agsubli. Yan. Iyan namin siguro sit, ano? Basi lang. Siguro mga 6 months. Okay, as requested, apo ka aruba kaya ta kanumang mga gan. Iti version ni John Mark, iti Sissy Wait. So, tumadar kayon. Isa layon. Kabayatan tinak ko naginom titanom. Shout out po sa family Kulalabat. Domingo family po watching from Kuwait. Salamat. Good morning Lebanon, good afternoon Pinas, mga pamang artirik na. Kablawak man nagitay pamilyak di la pena itat Pinas. Ito tinagan atit sirk. Diyos ko. Ay, di la pena. Kana to'y Chris Tita. Hindi mawasan. Pa-shoutout po ako from Rodolin Modesto. Ating dyan para kustikos kokos kung ano ni Ate Ella. Hello idol pabate. Po ako kapatid ko nang mag-birthday bukas si Judith Sierbo from Judith Sierbo. Imoy ko binisita igaw din supot na kayo tapno maagaman nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko
sisiwit ko Nunumawa borboron ko Sumurag noog gomanyo Tasa ko Di ng paamo Hello to paring Zoilo. Hello, Buena.